Mutesi Scovia ni umunyamakuru ukunzwe ukoma urusyo agakoma n'ingasire. Mutesi Scovia ni muntu ki, amateka, ubuzima yabayemo n'uwo ari we. Uyu munsi wa none ikaze umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV happy ngiye kubagezaho amateka ya Mutesi Scovia. Mutesi Scovia akaba yaravutse mu 1986 mu ntara y'Uburasirazuba mu 1986. Mutesi Scovia wamwumvise ni umunyamakuru ukunzwe cyane kandi avugira bose. Kenshi yakunze kugaragara avugira abantu benshi cyane kandi agakunda agaragara avuga umubyeyi we papa. Kenshi yatanga ingero amugarukaho cyane. Mutesi Scovia ni umuntu wavutse nkatwe twese ariko mu bwana bwe yaje kubura umubyeyi we mama. Papa we niwe wamureze ubwe akora imirimo y'abagore n'iy'abagabo. Mutesi Scovia ni umunyamakuru wamenyekanye mu gihe M23 yari ihanganye na FARDC cyangwa se Congo cyangwa ihanganye na Congo, nibwo yagiye agera ku rugamba. Benshi bamwise umusirikari. Ni umunyamakuru w'umugore ufite umutima ukomeye kandi uhambaye. Mutesi Scovia akaba yarakoreye ikigo cy'itangazamakuru cya PNB nibwo byageze nyuma aza kugisezeraho aza gutangiza ikinyamakuru cye cyandika amakuru ya online. Iki ni ikinyamakuru cyandika amakuru ya online. Akaba afite imiyoboro ya YouTube channel ibiri. Umuyoboro wa mbere yise Mama Urwa Gasabo TV. Ahangaha ni YouTube channel acishaho amakuru y'intambara n'ubutegetsi. Ahandi akaba afiteho 332,000. Mutesi Scovia ni umunyamakuru uhembwa amafaranga atubutse cyane kandi akaba abaye mu nzu nziza cyane. Buri wese atapfa kubaho. Akaba afite umunyamakuru wihagazeho mu byo akora kandi akaba afite n'iduka ricuruza imyambaro kandi akaba yaragaragaye ko ni umunyamakuru wakoze konferense cyane uretse gutera inda. Mutesi Scovia akunze kugaragara aserereza cyane abagore bagenzi bagira ati umukobwa mwiza wambaye wisize wicaye iwabo cyangwa se ategereje umugabo ngo uhembwa amafaranga menshi. Ese uri kwiyorora gutyo uri nk'abazarya ngo banye n'umubyindi? Ibintu nk'ibyo Mutesi Scovia akunze kubigaragaraho. Mutesi Scovia kandi yagaragaye mu rubanza rwa Prince Kid aho yakusanyije ibimenyetso ku buryo n'abacamanza akaza kuvuga akantu kandi ko byagenze neza bakaza kwibaza se uyu munyamakuru ibi bintu yabikuye hehe asesengura akantu kandi. Mutesi Scovia kandi yize ubunyamakuru kandi abantu benshi bakunze kugenda babeshya ngo ntabwo yize itangazamakuru. Yize itangazamakuru neza cyane. Ni umunyamakuru kandi ubikora neza. Ikindi azwiho ni umuntu ukora imisango y'ubukwe nka MC ku bagore. Ni abantu uyu ni umugore wa mbere uzi gutera ubuse wa mbere nk'uko abandi ba MC bayobora ubukwe baba ari abantu batari bifura kandi bazi gutera ubuse. Uyu ni umugore utangaje cyane ushobora kuba yakora ibintu umugabo atakora. Mutesi Scovia akaba yaragize uruhare mu kwiyongera kw'imishahara y'abarimu. Yabashije minisitiri w'intebe iki kibazo kubera iki abarimu bakorera amafaranga makeya. Akaba yaragiye abaza ibibazo bikomeye Perezida Paul Kagame. Uyu ni umunyamakuru watinyutse abayobozi benshi bakomeye n'intambara kandi akazana amakuru ku buryo batatumayo n'undi wese ngo ayazane. Ikaze kandi mukomeze mukore subscribe.